Atetiaria makoretu n'umutugo wa kuhujia rumena mahota gwikora hashike amwikundi mwanya ni ikoretu ikinyita baru murugamo wa thirikari wa wiki ya gono ona kumauma kanya ga kuhuranira iturwa ciothe. Sheikuhe atongoria a dini ya Gĩithĩramu ni manyitanĩte kwamũkĩria ritana rĩrĩ kuria moretie thirikari ndĩkae gũthingitha mũrũgamo-inĩ wa kũng'ethanĩra na ateti arĩa marahunjia rumena. Makiruta mwerekera uyu mutongoria Famau Mohamed Famau augite kihonia gĩa kuhukia mutugo uyu ni gũteanĩria kaimana yendekithia rĩa ateti acio rĩa kuhuranĩra gĩturwa o gĩothe gĩthurano-inĩ kinene. Wale viongozi ambao wafuasi wao watasababisha vurugu basi wakuponywe viti vyao na wasiruhusiwe kusimama katika uchaguzi huu mpaka labda uchaguzi wa miaka mingine huko tukijaliwa. Hidini ore Sheikh Abubakar Hamad ni oretie beojithe matikae kuhuthirwo ni ateti gũtabania ngero ciothe amunio ituge cia uthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Amani ni kitu kikubwa na usalama ni kitu kikubwa, na ndimi za viongozi ndizo ambazo zimebeba hii hali, kwa sababu kadri utakavyoongea wewe na kuwaelezea watu, basi ulizmi ukiteleza, basi moja kwa moja waweza kuwasababishia watu kugongana na usalama kuharibika. Ritana rĩrĩ riukite thikoni ni kuma kamiti ya kurwa na gukumio na urugireru wa mitugo EACC utafanyia kigomano na atongoria a dini itemini rĩa kuhunjia thayo ituri-inĩ ciothe cia Kenya. Girifotera Kameme TV, jitagwo Mwaura wa Ndung'u.